Sepi ucak $8. Ini golongan ucak 8 mana? Aduh tibak kedik. Hei bocah. Anak apa? Ini biasa mayoran. Hah. Apa ya? Apa sih? Apa sih? Mandipit dapat nyebut sih. Cacing bayu. Hayu. Wis kita aja megang-megang bakery kayak ku pipi mahal. Ayo. Ipit kita na tiba. Yuk, lagi. Aduh. Lah, kita oli sim lang kuntang. Hei, isun game lang kuntang. Isun game oli sim gede. Hei, salah kita game oli sim gede. Loro tali Yura. Wait sawing men. Ayo kita betul yuk. Yuk. Tinggu Yura. Durun didelai pakai. Oh iya. Yuk pakai yuk. Ajang monet kayu monetan baik. Ih, cacingnya gede-gede ya. Gila. Ada yang diikuti cacingnya. Mancing iwak karo oli iwak sih. Balik bayu jam pira sih? Loh, kita kan orang duwe jam. Lupa deh. Baliknya angko bae sih. Bocah menang. Kita kapan cingan apa temen? Kayaknya oli iwak gede. Lah. Kita kepancingan apa temen? Kayaknya cili bocah-bocah. Ih, aduh, oli iwak gede. Walau. Cacing bayu.